Bog, ja sam Maja, a ovo su Majki i Bobi. Danas govorimo o higijeni očiju koja je osobito važna kod ovakvih malih pasmina kao što su na primjer kavaliri, ali i vesti, maltezeri ili pekinezeri. Higijena očiju bitan je dio svakodnevne rutine koju biste trebali imati sa svojim psom. Kao što sebe umivate svako jutro, tako biste trebali umiti i svog psa. Oko očiju se prirodno nakupljaju krmelji, a ako se redovito ne čiste, talože se na dlaci naših ljubimaca. Psi svih pasmina, veličina, duljine dlake i boje skloni su nakupljanju krmelja, no kod nekih je to ipak izraženije. Sklonost suženim suznim kanalima i preljevanju suza također je i genetska. Psi s tupastim njuškama i više nabora na licu skloniji su pretjeranom suzenju očiju, a isto tako i bijeli psi kod kojih se mrlje od suza još više ističu. Komplikacije nastaju kada mrlje od suza privuku bakterije i gljivice koje ih zacrvene, a mogu uzrokovati i upalu očiju i konjunktivitis. Vašeg će psa takve mrlje smetati, instinktivno će ih pokušati skinuti s očiju šapama, a to će dodatno prenijeti gljivice i bakterije na bradu, brkove i šape. Posljedično ćete imati prekrasnog bijelog ljubimca s ružnim crvenim mrljama oko očiju, na njuški i po šapama. Mrlje od suza potrebno je barem jednom dnevno temeljito očistiti sredstvom za uklanjanje mrlja oko očiju, poput Biogrum Facial Foam Cleanser pjene za čišćenje. Crvene dlake potrebno je postepeno šišati sve dok se potpuno ne uklone. Ako pak suze vašeg ljubimca postanu guste, ljepljive i zelene, a sluznica očiju crvena, potrebno je potražiti pomoć veterinara. Svakodnevna higijena ključna je u borbi s mrljama koje se, ako budete dosljedni, neće više vraćati, a vaš snježno-bijeli pas i dalje će podsjećati na pahulju. Do idućeg puta, pazite na sebe i svoje male ljubimce. Pozdrav!